Vladimir Perić Valter rođen je u Prijepolju, školovao se u Novom Sadu i Beogradu, da bi pred sam početak Drugog svjetskog rata dobio posao u Sarajevu. Osim što je do svoje smrti bio lider ilegalnog pokreta otpora u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, neko vreme se borio kao partijski rukovodilac trećeg udarnog bataljona Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Gotovo do kraja rata stajao je na čelu svih akcija ilegalne organizacije u Sarajevu. Poginuo je u završnim borbama za oslobođenje grada. Ostala je legenda o neustrašivom i odvažnom Valteru. Svedoci se sećaju dana njegove pogibije. Posljednje dane pre oslobođenja Valter je nastojao da svugde bude prisutan. Odlazio od jedne do druge udarne grupe, utvrđivao stanje i procenjivao situaciju, davao uputstva. Kada je bio u pošti, saznao je za požar u fabrici duvana. Tada je Vojo Osmokrović nazvao vatrogasce i naredio im da odmah krenu na gašenje požara. Zajedno sa pridošlim vatrogascima Vojo i Valter su krenuli prema fabrici duvana. Kada su stigli blizu fabrike u današnju Brankovu ulicu ispred broja 1, eksplodirala je granata od koje je na mestu poginuo Valter, a Voji i Osmokroviću su ozleđene oči, dok su neki vatrogasci ranjeni. Građani Sarajeva dočekali su 6. april 1945. godine, dan oslobođenja svoga grada, dan slobode, dan za koje su mnogi Sarajlije dale svoj život. Vladimir Perić Valter odlikovan je posthumno ordenom narodnog heroja 22. jula 1949. godine.